The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Hey, hey! Hey, hey! Hey, 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 hey! Gidjat kun klase ti Tarong ada violet puraw ken kurite ada nakutong atidog ken naluknek naimas samin basta sumrek karabukob. Kay tarong nga nakutong para fak-fak bet. Kay tarong meta na lukmek maya tunay nga i-shake-shake. Tay tarong nga kurite diak mati kita makaariyek Kay tarong nga atidog pang puki-puki uray kalamal tutan. ken maitdalan Ti tarong nga talaga naimas buk-bukel na. naimas ti tarong na bitamina ti tarong isut kaimasan a klase ti taraon mabalin nga isoso patis kamatis bagoong ti tarong nga talaga the best amasida. Nagmayat nga matmatan nuwag bitbay tinjay puon na putno nga makaay-ayaw nuwag kuti-kuti nga talaga. Nagmayag nga ay ayamen aglalon presko pailaeng Ay tama ka awis rik na peke-pekelen Ti tarong nga talaga mampaatidog itibiyag. Ti tarong nga talaga nagpay dumat imas na Ti tarong nga talaga mampaatidog itibiyag. Ti tarong nga talaga nagpay dumat imas na